Onyame diniema bia hinta ye tiefo yamamu nyina kwa baba Sompa 106.5 FM Accra ye chiacha mu na ye de Ghana Today na bana Ghana Today de sietna sia eye boko omani mu nsem stories ahodo newspapers abedwaso trending stories ne nyina ye de ba ye bedi nkomon so ye bema ho kwan ama wonso wabam tia no peso asore sa wonam kwan so wo kwa adwuma ye de wasese wo de wafidie na to Sompa 106.5 FM Accra taxi drivers amutie ye chiacha mu nyina tractor drivers amutie ye chiacha mu nyina domi market for ye ban mu ntimu na ye di kan achia mo Kaneshi market for nso ye ba 31st October na mo nso so ye ne mo bebom Kaneshi for ye koy wo mo say Sompa for se mu wie October kura December mo san mra na adam mo pese be call Kantamanto oh December mo mra na December pa head and I'm so there ye badwene ho me management badwene ho eti apamo Kaneshi market say ka ye free October no a nanka November na ye call Kantamanto senka ye fi Kantamanto anka be La Pass omo sinka ye nsamra ho December okay ka December nki ye di no La Pass omo so omo srenka ye wi a ye nsamra December nanka ho enam se me ba me ne apam be ka pump no so a okay ye be san ba hono so a omo pa che se ebia ye be ja fanti ana se sade ne so omo se December no e Kaneshi market ho de enam so kamo kan ntem anke de mo share December no ba man kan ntem ne de mo be October okay enom se kra na stella mo ba kwa mo nsamra mo kukuru studio no ensam si Kaneshi ho okay enam so malata for chain madina for so chain chere ne nto aso emom enti ye kwa 31st no de won ba yo no ene be chere se December no ye ba betimi register ye de La Pass akwa January so omutimi register na December no be ye omo de ade a okay ye hu se December kama ye Kaneshi ye se kwa Kaneshi market ye no makọ bom enti 31st no de won ba ye ne be chere Abame mo makwaba ye Sompa 106.5 FM market yapa radio wutia na ho sisi ho so radio wutia sabio ye kwakwahye akwakora obeye ni petiti vise be ma unyansa radio wutia ye kire okwan ye fa so bobra radio wutia de wona mo sisi ye nti ya bai de na wochi mu se wo pe radio atie wo pe radio ma wo ben nyame radio ma wadwene achia Sabio ko jimi mu e banyanse mu a if Prophet Dr. Odro obe blow the nonsense out of your head say wutie Sompa enye se wutie radio bi keke no asese no ada eti information education and entertainment no a the 3 mandate of every media house no ye fulfilling a kama in a good way eti we dia no pedie papers be na gu animu ina adwa me mo akwabo na ho fa na adware wo sa so sa se wa ho fa na ebenti na o se o mo te wo se banchi no mo ni se ye we pass ye jana ye jana de da na nimu no susunti ye pe kwa bi so na nka obe chan ahwehwe ya semuni ye pe kwa bi so nka ye nwan no but onyame so de who can permit what I have not permitted when the bema kwan wo bra me ma kwan who can declare a thing and it shall come to pass when the Lord has not permitted it. This will not permit answer. It is sometimes in Ukraine me prayer point be a meta pray say any situation be a nyame permit I refuse to agree with that situation. Amen. I refuse to agree with that situation. And was who can permit good or say who can declare a thing and it shall come to pass when the Lord has not permitted it. It is a baby Akosua my brother ma bibusa me who say has the Lord permitted this to happen? Yeah. Onyamia ma ho kwanse we na okay etimi busem na say no we dia we nyame na dia and was any seed that was not planted by my father will be uprooted. Yes. It is ade na ye wutu no ade na ye be plant I yourself na be plant ya na say nyame say nyame na plant ya I refuse to agree. Say me to ase it was say can two work together unless they agree. So I refuse to agree with that situation. It is say yarea I refuse to agree. Say your poverty I refuse to agree. Yes. So what I say a rejection I refuse to agree. A betrayal and disappointment I refuse to agree.
It is a part in who's a part in be ya draw our life more. You are not confronting the issue, so it has become your reality. But learn to confront issues. So wait, and you say na nyame pen unti me, so I refuse to agree with that. Okay. Say nyame pen is idea, then I agree. Because can two work together? Learn to confront issues. Oh yes, of course, learn to confront issues. Okay. I told you nyame bi because wa abra bom wuji tumu na beka ho. Sa wuji tumu e beka ho. Nemo wo sorry ka say oh no. Dabi we de me ma ho kwan sa. I refuse to agree. Me hu sa me maame me na mo bre. Ena me hu sa me maame so bre me na so bre. Ena me hu say the same thing happened to me maame. No, I refuse. Me nyintum. Dabi me nyintum. Uji tumu dia. Ebe ya ho. Na aka ho. Okay. Because was say when men slept, the enemy came to say test. Obe so test wo ho. Eti bra na yada no, obe duadua ne ema. Eti ene mo nimri na tutuo. Apam. Hwaso na wankotu de nyame adua antre. Ai ade wo mpane na tu. Yare na mempenti metu. Watu. Na wagina asam no so. You insist on your right. Apam mama on fato na efa papers ne bra. Say wo koto asase bi. Na wuti so obi encroach the land. Yeah. Omra no obi abas. Una wo the title of the land. Una wo title deed no. Una wo bibia krata di ho adanse. Una kura asase. Una kura asase ne krata. Na wuti so obi encroach na wanya ho hwe nipa no wonfa. Obefa. Basa wo mpere so ade na ba wo nkokot. Wo kokot na wo de wo evidence na kwa kwakire say me evidence chesa asase we ye media. Eti die nti na wo pese wo si na wo so. Basa wo anka ho hwea. By the time I realize that the panesi it was so title deed no and the word of God. It was in a man tampie mu na menya ma yaresa. It yare bia ba betena me nipaduam. Na ma kwame sempacho na ma kwa judge no ho. Judge enye go na o kan you. It I refuse to say me accept this disease. It be be free by no. Ensanko. Anya nyame na plant ye ne de and go back to the sender. No correct. Sani ye de bobrawo. Abrabo no if you don't confront issues. Life is a battle, is a war, warfare, war zone. Okay. One kwa you be a victim. Basa ukundia. One kwa you be a victim. Life is a battlefield. Learn to confront issues. Me admitting ye maybe. I need say me ma dey sa no homotie. Any say ma dey sa no homotie. Why that be me crew you have to conform. Yeah. I say Ephesians chapter 5 no eye adwuma. Upe ubedome. Apam na say nyame say. E ma no da wo yire. Say the Christ do asafo. Enti na ubedo. Eni umukure beba. Enti eno na oda na yana no maka so we dey your don tintan. Ano so enya duro. So odo no kra wusa ya mfa ntetewa. Na wonim se de odo se ekwa bia so me plant. Wo bedo ubesua. Ekwa bia so obefa ubesua na ubesua. Na wonjita ha me kru de. Osesa onu osa no wahu aware enti onu no sa ne kasa ye basabasa. On de oye masa on de wonu munsa na wada. Obu onya Akosua go. Nsa no befunu. Nsa befunu. Ma befunu. Aduane befunu. Ade bia befunu. Because me peko me pantokwa. Enye ntokwa ye kono wo. Spiritual. Wow. Say obi na di adwene bia betu trim na ye stronghold. Ye betu. Sa adwene na abesi utrim say be ma bia say wunya farmer say unya garden no e principality bi na whispers ally no e na wo ene flesh na fanti wage atum eti yesu ebetu nso nye nyame ne kan nyame nkan sa wan kan sa eti ebe ko judge no yebetu no du ni akọ judge no ho e kwa judge yes ana aka ye uso bia be whisper father of spirit nyame e fe no sunsum agya father of spirit eti ba bia sa stronghold no esese ebubu to form. Eti mami strategy ni ebubu. Nyame so de oba mau strategy. Nyame o pentakwa o. No correct. Obi o ka say nyame pentakwa bia oboa. God loves warfare. Ono ope o take it territories. Jesa wo so pentakwa na nye physical ntokwa o. Make spiritual warfare. So wo sa de bia wo dia na obi dia sore. Chana so na sore na je wade. Wo dia da na. Sore na ko and take it back. E ma de bia nya wo dia na obi ade ya wodia no obi age da bi this nyame kasa manfa ama na mo so Nyankopon se Akosua medi we ama
na wo ja mo bi afa ye lebeje man Thomas the man of man of we are fired who the beto e kwa bia so the beto de Yesu wu ma me bia me pani nyina de Yesu wu ye wo de ma me bia me pani nyina when it come to spiritual things they me greedy this a Yesu wu I'm greedy spiritually de nti owu ye no I say wo so owu de ma me dia san ka ho a me ni problem na sa ka ho na aju anya esese me sumi nya aju ye no onya na esese me sumi ye na me nya ye nyina ye dia o ye obeko na befa on de wawie no ode ato obi ankofa e na bi atiada na bi dia excuses e na bi dia da ne ntokwa e na bi dia physical warfare na obi kofa say nanka me de na wakofa ko da bi ho say nanka share one shakura de ye wo dia no kra e be say ko ya aje free unsem bobo so bi enko hey nti sorry o na wo chifu fro ni esimu no afere na ekwa wie no te wona de fa dane akasa ne complain ene na again na ti ne ma bitum na again share wow ya wo we in a war spiritual warfare konya nyankopon e fa ne the judge of all odi asam wow edi amemo bi nkancha say na mo bon pai na mo bon you don't know what you are talking about me bon pai na kire wan me konya me anim me ko the judge me say judge asemi mai na especially so you about worry for na say be ma worry for na utie mi na especially ma worry empena twen de enya covenant ba ma ko gire nyame anim akọ de apam akọ ka kire nyame me fa wo ne watena owo mu nkom wo bibia mu na obebuso obua me ma covenant so ma nyame apam gina wo ko say ready say wo kai 17th October wo kan say be gina wani ma me kunu kan say e na me re kan say enye no no ye nti sore na ko ono so ye covenant keeping God but intini esi munya mpana twen na mo ware no one like intini esi munya mpana twen na mo ware because wo e mpana twen anya covenant and de kura nyame bufu no ono kwa so wo bo adwama nti kura ho ye nahi but aye covenant dia san wo ti certificate no because mumie no na mokogina nani na mode mo nsa so say ready say ne be say ne no sesa matemo kan mate eti ba ko bi busua take back and go ready kai 17th no 12 October say 2006 who kai say imagine ho a me kunu kan say me yire se kan say wo ye contrary to the okai no sorry ne hwe me se wo bejo o ma no si akonyo no ada nene de wanko say oba no so a odi bibi be kodani ba wo de mna hye wonsem na de adane akasa ne ntokwa na me ne na me ne waduane ma na me mani sika sua ya ko spiritual warfare as physical warfare eti apam uye ya guso yantina ya banani yantina we me pentokwa nti yesu pentokwa spiritual warfare me say warfare ne warfare warfare nkona warfare no kre who ya ka spiritual warfare spiritual warfare ho de japade wo ho yo ene ma yemfa daily guide no spiritual warfare ni bia bem and the spiritual na yed nya sanketo spiritual mami Akosua say spiritual come on me spiritual spiritual warfare we can't boom the assembly obi mfa ni team me ka say narcissistic behavior but what say narcissistic behavior na no can say me o anti sa can say narcissistic behavior and narcissistic tendency Mama Dr. Sisters are no pay on the 21st for na mami anopai daily guidance sama o de nam no spiritual warfare ni bia dem warfare President Ofori aka Odobroni wono ankasa ya nsada ntenenka court no kura no o musamana ne bi na wo de Akosua say wanso de aba betoa na wo say Akosua so wa divorced daddy lumba traditionally fosu family na ekasa yi okokrata fa to so nwotwe asem no wo ho se de anopai ma me boss so se wo de nsa bai ema abusua nso je no eno ho asem nti abusua do wo mufunu anopai daily guide obokrata ene da yi afa wasanso de nipa mienu a krono ho ya etuo da so ya so wo mpa echi
wode honsema ba beto kratafa etoso nsia na akọ de etoso miensa no ane kase pa no wode Dr. Adaji Mahmoud Bebo Baumia wode na ba beto na wo chese o Dr. Adaji Baumia supporters no wo chia wo mu na woda so a victory pono no wo bie kratafa etoso miensa eda ho oba pa kotoni o ampafo say why me here nimfoni na eda ho ono so say I'm here wo aloya fo no mu anopai nipa ahanwotwe adonu nan ne de ka ho ena nimfoni eda delegate da obokrata mu anopai ye boso e de ama yetiefo na Morocco wo hina wotua wo ma no akasa e wo mrahye badwafie His Majesty King Mohammed the 6 wakasa na nkasa ye nyina no wa frese no kwasem no social justice wo mama enya adwuma pa na mom wo no ma wo atemu adwuma ne nyina nso no obebo wo maba so ne nsi ya wo manya ede esom wo man no anopai enne da hayi na Mali enso na mampani wo ho no se US mampani Trump etimi di teni binom awia no wato wo magu wobete se wo mfiri ha wo nko mu krom afi ansa na benya kwan akonu krom no ho nkrata sendwidwiri hanyan wosesa na Mali nso wo yo no wontimi mfiri America fa abototo kon ho a no wabesi na ye broni kokko mache da bi eno nso obefa mrem te se de wo mo nso kobia wo fa mrem no anopai eno nso ene da hai ya ye boso ede ama yetiefo na Mexico abrochimamu ya Ghana Black Stars wo mo anweni adodo na esisa wo mo nema ebi so wo mo kotwan wo Mexico ebi so wo mo ko Canada nom ne ehun Mexico fo nso na ensu ayiri efa bi mo ni pampempem ankoma anopai edaha yede ekura yede na etoda eye yefa ho dwane ehonsem na meboso ede ama yetiefo Dr. Samuel Ofosu Ampofo nimfoni ewo habi na wo se aban no ani abrese pharmaceutical sector no wo pegem abiem ama emu abai abwa na yenuru no yetimi aye ede etunyarwa ahodo ase na eno nso yeboso ede ama yetiefo Her Excellency Lordina Mahama nana ampomesika meka say woni mayimu watu kwande dadedadeda na ni nyina na ye global leaders meeting ma ne de no ya eno honsem anopai ewo ha na eno sei no president Xi Jinping sei ne yire bebabi ene Trump yire na man panimfo ahodo no wo ma yire nyina eba eno nso honsem eda ha anopai delegate democrata ye boso ede amayetiefo Bank of Ghana say wo bo ne customers ho bampa eno ye ne benua na nyade a wote ede atena ehonsam so eda delegate democrata num adwenko yemfa the Ghanaian Times entoso enfama etiefo na okokratafa etoso miensa no a press secretary Emma Oswafo ohwe humasua ensem so Ora Hamsen Mohammed ena nimfonyini edahai wose na nsemu aso ye hye humasua nsem so wo manya complaints dodo no a edi free awofo binom ne ahwefo bi se school placement ho nsensem no wo ma no nipa binom ewo asoye ho no a wo mu gisika edi free wo mo ho sei wo mo bema wo mo ma nsa kasuku a wo mo ehwehwe na complaints no aba bebre nanso ubisa awofo kro no anahwefo no se adanse ebe na chesa asemi a wu kan eye no kra wo mo pese wo bebo nipa kro din yesi an na asumesi na ho ahwan so yentimi point say nipa we particular energy say sika ne free me chenti wo mo de wo mo hunu se eye nipa bi na pese wo mo kekan kansem na wo mo edigu asoye ne hu finti no wo mo esrese sa ne ma no ekoso na nyade eboa ehu asem e wa hanum sei Tema Regional Police Command no wo mo echiremu a human trafficking and cyber fraud syndicate bi ya no wo mudi wo mujuma e wo Ashaiman Peace Land ho ya koto ahye wo so dismantle wo mo operations nyina ya enya asem keto akura na Zenu Atade Ka District Police Patrol Team no wo mo na di sa adwuma na nsemu wo mo koboa yese ababa wa bi ono so wo mo koto ne mo na nipa binum mienu koto ne mo na e wa afie nyane ne mpotem ho wo mo kokyere sa nkrofo na ye jeli wo mo 15 years na nsemu aye yes a story no wa ha ene se wo ma san tu anamon foforo ye se enipa binum a wo mo so nkrofo ba Ashaiman ho
bebo bra ensem fata tutu ne kekeka ho no Nigeria fododo no a ene wom ya rescue wom a wom ho kire wom no ena fe wom nso a no wom tata akire nyina no nso Zenu Atadeka District Police Patrol Team no wom a kire sankrofo nyina ho asem ewo ahanum sei na oba enchen ha ewo kratafa etoso miensa no so a Sara ena ye kyese aprosifo wom a kire nipa mienu ya ye kire mu akro no bobi ekoso manam so ma owura bi a wadi mfiche we kra de abrantie ya wadi mfiche na duo no 20 years Kofi Mensa ewo twa piase asantemantem mu wono efa mu hwere ne nkwa ene saa nipa mienu no nso aprosifo akire wom ya hwehwemu eda so a ekoso ewo asem no emu akrata yi ede aba na aban any private schools no womu chemu se womu ka bomu se de be ya wombetimi ama homasua nsem no akonkan na ukọmeyi emrase bedwemu a committee ya womu na hye homasua nsem so ranking member woda womano onukro ya eye MP ewo Akachi North Owura Peter Nochukotoi wono enedi atu dwa se aban schools no sebe enye se womu ne private schools no ewo competition na emum no womu ka bom se de be ya homasua nsem betimi akonkan no so krata idi aba Vice President Professor Jane na no Opokwajima ena nimfonyini eda kratafa etoso enum yi wose aban no ye ntoto yese de be ya koko atenaye no wombe sachirem na koko akuafo nso womu atimi atede na residents onaso omanfo e watermale en womu eti womu gu monte so sheki womu ho kakra womu si net kofo womu wo ho no mo a woda ho anajo wani bete no wo hye den na ekoso behwe na wonka ne adum wonka ne na adum na nyese prepaid bi na wuni anase bibi anajo no behwe ne ya disconnect wonka ne a wombe da sore ne ya be disconnecting kanea no womu se saade na ekoso no enya de a womu bojusu nti womu ayeye kire kakra ya eho asem so anopai the Ghanaian Times the obokrata no so edibi aba na we na mede sorry so ewo kratafa etoso enkron se appointment committee we kra de enya appointment committee abedwoku a womo ene hye kronkuma amamuo eso local government any rural development atnaye no committee ya womo wo memra hye bedwam free nano na wotwetwa mu nyina womo totototo mensini akrache ne maba wano ministers ene womo mkeka hu nyina ano na ase obia kopie mu wo committee ne nimu a enye den ya nsem bi bepia ba enano Ashanti region say yes MPs MPB ne MCE womo ayaka womo nkasa ma regional minister kura be kan bi ni adeadea ase obi akwa issue bi eba enanu sei ba kokoye north ho ba ko womo koye no ne echiremu se womo ntimi an calculate niema hodo asika eba ye ne ye de aye ma ye san bo womo nko fa nkrata edi adanse ye se nanso ase MCE o wasavilugu ora Alhassan Fuseni kwatena committee nanim no womo bisane bia na papa na yi ano asem bia beka no wayi ano yese nkrata wa hi osie no nie project ni sika sen na akom wose sei ni sei chese bibia wokoka wo committee nanim no eye very accurate ya ne committee chair ya maame Queensta maame Poku Asoya o se honorable MC wa ya de na ne committee womo motia no nyina sha womo bom nsema MC sa enti eho asem the Ghanaian Times edibi aba anopei ade no utwa yi hu sa na utinso yi hu enti utwa de a na wayiro hu atwa am ye hu se watwa na utinso no watinye am ye hu se ti na watin no na wo de ko bubu adum ni adan de ana eha adwene basa obu mpotemu mfo okra ni mu ase enti momo onabo abaso na the new crusading garden so na anope yede toaso wode krata Ewura Gabi ochire daako wachiro ede akwa kwame anyimadu antwi no wode ho aba betum no se ukokrata fa etoso miensa enan enkono ani dunu a ansem ni nyina wo ho wabie ni kakra ubenya mu na wafe wakenkan na wose oba enkramantem mu a kama ese sonomba ne tuturu asi ahene na etu ahene fo no wo mato Ewura Bran champion na mu nsempa enti ne momentum no ugina na yenyina bere ekosoro enti anope de new crusading guard yeso no bia wode nam no na Ewura Kojo Ponkroma wonna Africa Trade Future in Washington wo kasa wasi nimfuni eda ha Ewura Julius Debra nso die ni na wono nso ede atoso kire se adechie doje duame nefa wo kobi
ana adwa ba kan say joje afasha na dua me nefa ana ba kan say this is the first time I meet first so de ya na obaake no ani obi kan obaake no enkoye santina me bi say nti wo be ko bi anopai the new crusading guard ya wo de aba no wo say posifo ne langard fo abuko otomra so Regimanuel Grey Lancer wo afa ho no wo makobubu wo no bi e de egu na ho nsem nso kratai wo mfansie ya watwa e de aba bia ye boso e de ama yetiefo Morocco emabunu na ategu monten so na wo mo ye kira wo mo ye ne se adeche ya World Cup aye kwa akoboi sika wo mo atwa e de ama team ne se wo mo fa nkonko ball wo mo de toto wo mo ngumasua ho wo mapomuden sika ekomu a asa ball de no sondodo na wo mate wo hu agu monten so anopai eno nso ewo ha de yenya bia ye bekonti sika no mpempem ankomakomu kura ye ncheke no eno na ebinum wo mo esu ho no afi esuafo a wo mutira yeyi ahotetam wo mo nsa kan bia firi Ghana ngomasua so ye de wo cheche no eno wo se wo mo nsuroturo no wo mo kankan a 6.6 million sanitary pass de wo mo timi ache ene no nso eda ha owura samije mfimfo nini gold board penny pa and watch say galamse kono enhyehyɛ wo de gu apono so no kakra akra ba bia ekeka kono kyese eni etene ya eno nso da ha ye boso de ema yetiefo anopai ewo the new crusading guide abokratem yeah mamimfa the abokratem friend the daily graphic memfa daily graphic abokratem na mra na mudi bi ba na afi ya didwa kakra na eno na wokọ krata to so aduosia page 60 no a wodi yama mpanyina bedi ekire professor na general poko agema info nyina ba a wokọ Brazils no woni mpanifo kodi nkita ho eno ochem se aban wani so ade hu so obehwe ama cocoa sector no ye gina ye nanso yi Zoom Lion eye waste management company womo so ahye Zoom Lion Ghana Limited womo bo hye ne se womo beboa na National Sanitation Day no ese de be ye adwuma no yetimi aye ni yi pa Safo kantanka ba sports de munim se me favorite nenso Safo bo be chichim kudus or Buama Ghana say yenya ticket no ye ko 2026 World Cup Comoros Island ye show mo ba ko mantimi ante it was a hard fought win ye ko ankasa ye brɛ nenso no ye dinkunim ye ni age say ye qualify ye yerewomo ye qualify ye ko na wo daily graphic animo Ghana secures 154 million euros agri support from Italy. Minister says it will transform agri-food systems. It was the Honorable Eriko Boku, our Minister of Food and Agriculture, the Nfonyanaba. HSA Sikana Yenyano, Ebebuana, voter league, so nipa dunum. Actually, woman kwa ya a voter league disaster, no 15 people perish. And say, hey, ABM, page 58, and as Samino, a walk. Bosha Arahu Samoa, Akoso, say voter league, de bia, yetia Samfofro. De fahu de bia wonte na yesi bibi say yesi page 53 na wo mo de sansam no baaye fa rehusam a esiye voter lake no so na enipa mako dunum na ebepie mu se wo mo ahwere wo mo nkwa empanifo se eye atete kase papa a de bia no what is a disaster si nkwa na nkwada ne ma ena yenim de ye nso de afa ho efisa di fa ena wo mo faso dada it was a fatal disaster voter lake Ketikrache na no memenda eklemu 15 lives butu na wo hwemfo ni o mo twa wa ha fresh you chese apam fresh dream ayatete fofro weekend no oh the deceased include 11 children. Nkola 11. Age between 2 and 14. Oh. 4 others, all adults on board the boat survived the accident. Nti nkoda ne de na nkoda ho de be no mo. Na nkoda here ready. Akoda wonye mfie mienu wo de kofuru boat ya akɔhin. Say eno na ye almost of but I think say we have to do something. Na sa de we na no yidie yi ba ye ya Laura di ba ye be kan ho asem kan ye ebi na asan si nipa 50 no
Odi o wa ha obehu se na wotwi nema bi wo ho ye ya adwen ko so won se broni ewo ne ba enema we nyina no akora no nuru be afe na nsuo otimi dwarim so otomu a nya de obewu kwa obefa so odini ti bete soro ahome soro mfana ma no otumi yo nti ye nso braso se ye sha se na because I know the only way any esese nkola ne ba ye na ne a kire wo because ye de on befa so because nkura no gya ne fie kura na se ankura na de na dane no dane wo hwe eyina the capsize boat nti nkoda no mu wo mu no 2 years oni masu dware na wan so wo pre age ne nkwa akola 2 years kura no nti akola 2 years de be dware pa na obetimi dware 2 years de usa so 5 years and 6 kura 2 years de 2 years de ya so nkura wo nzulenzu ba bia akura no ben nante afa no wo hu na wa obato protwa ma no na pam mayenko 21st clinic kakra na mimusa wo se wotena se na woto ase ye wo ya na ananse wo yobi a wonam wona se wonan no ene wonantu no ene wonantini hono na emu chion yare bi ye friend sciatica sa na tie eye nerve disease enti wo nerves no na ye na brosa eti ye maame num ne ye papa num amu ye adwuma mo live sedentary lifestyle mo tatena se pa no mo na sa sciatica ne tan ye mo ne to de bi kura nyen obi okura wo pe ne to so da obi okura opa konwam ofie o da wo tena konwam no wada bebre na mpempa so da obi wa ne mpa wo ho ba da bia wo tena se no de ne ti atwere ne coach na wada wo yo bia wo te sa etre bia enti na wo to ase no etimi nya yare eno ne e frɛ ne sciatica no nti na me confirm wo se 21st clinic se me mu aso nti se wo to ase ye wo ya wo to ase tutu a na sa wo ba ye be hyew ne aboa wo na ya sa yare eye sciatica expert nyame ya domo a ye ba kanashi market no nso ye ne wo mo na eba eti kanashi fue 21st clinic beba be ye free health screening eti se bia 21st clinic no wonte da ene mi yi wasutire na wo hu ne omo ye wo mo sa yare bia ye clinic ankasa ne mum yare a wo ma bin wo mu ankasa wo di agidin no ye friend no 21st clinic no ye bodi ye de ma wo no eye sciatica expert sciatica no every wo sisi achi eto bi kra wo chi nkasa no a efa ho no a be fa wo to ase no a na afa ho a na besi wo na ase no emu oya wo na wo chi nkasa no eba besi wo sisi hode no nso no emu tutu a eye sciatica eti ya menso wachi na wafre ukunu na wafre wo yire mesra wo nyinkutoi na umfa nchime eji nkutoi na efa chi misisi achi ho mame mesra wo nyinkutoi na meto ase no obi wo kra wo gire se wo kɔ ne yekoye ne massage a ye ne massage no anu anu na ma ne kɔhwe mesra sciatica no wo ye yare anya wo massage ne wo mu se massage ne ka ho nanso nyese bia obekwa kwaye massage ne kɔ ye special massage bi ye de na no 21st clinic for na tiase eti sciatica no se de sitie no enye se bia me hu se me to ase me ya me se mututume manantu ye me ya mananti me nerves ni mututume no me ko ba bia omo ye massage no ma massage me amono no me wonya say ye sciatica nko ade 21st clinic for nim the kind of massage a wo hia a enu betimi aye ho adwuma etime so se frɛ wo mu sesi a 0244 915 116 eye 0244 915 116 and 0540311311 eye 0540311311 etu ofia na wo se mfa nkuto metwi wo no sciatica no nkuto ntimi ntu no ena mekɔ ne ya me massage no sciatica na massage nko ntimi ntu no ena nye massage bi akeke ye wo special massage ayetimi de yes and nerves ne ho adwuma wo mo ma bi wo mo ya nurse fo a wo mo wo 21st clinic no a wo mo ye sciatica expert ne wo mo na ye ne sa eti kanashi fo mu be hia ne mum wo nso so se wo tie me na wo hu se wa chiri nkase ho no e de ba wo sisi ene wo to ase ne wanantu ene wananti no ne wo semu ne tutu na etwe de a mesa wo sabra ne nkuto na da bia wa ha wo kunu sa eduro numra bia se wo kunu ne nsakra ye ne ya se wo yere kra ne nsa ye ne ya wo chiu sa wo chiu the building kuto chiu the building kuto chiu ade nsu ye sciatica na wana ka che se nkuto timi tu sciatica wana ka che se nkuto etimi tu sciatica
wo ha wo yere kwa etere bia se ne yere nsu de wona ne kuru ni ho na wa frɛ ne ba panyin no ata Mr. Bra na yese entafo nsa ne obi a wo ye oba a wa wo ntafo bi ti sa Akosua goaboaje no wo chiwu a ho beto na anu me wo ha na ma me bia frɛ me ma me Akosua mate so wo nta na mse ampa me first born so no omo ye ntafo ene Mr. wo me to ase tutum yo nti bagi nkuto na efa twima me ne yese mo amo wo nta no na mo nsa no magic bi wo na me se Mr. wo ma me Eko 21st clinic na we sciatica enye ntafo ma mensa ata ma mensa enye ata ma mensa na betimi amassage wasa wo yare we sciatica eti ko 21st clinic no amanyama na me mensa na kuta me no a me de ye nnuane no mensa no me de ka news no me ka news a me mama mensa so sa mensa na me de besa sciatica o mesra wo ko na 21st clinic for nya ho adwuma ma wo eti se wo tie me na se wo to ase tutu wo sra mu tutu nerves no a ewo any tissues na ewo wachi ebefa wo sisi fa wo to ase esa ne kono a no a mesra sciatica na omo abi wo mu no emu commandant emu research emu paysetters 21st clinic eti from sciatica expert se wo branch foforo na ye bie no mesra won se nanse wo na ma na wa chia na se ukuta poma branti ababa wo de ukuta poma sesai adai brani yensa wo yare tantra hair runabout so wo fra chimota mo ba asa wo fro bepo na ko tantra hair runabout no aka krebia modu runabout no so no wo nsa nifa so ho no a wo bon se wo mo billboard kase bo ne atro 21st clinic ene atro sciatica expert ana wo fi amasaman na eba nso a wo ya bedu tantra hair runabout no won sabonkum so wo behu wo ho eti no so bra sa wo ka so a wo ho won kranse wo ho wo sunyane wo ho wo komase a wo ho Sompa FM headquarters 93.1 FM sa dan no emu ana 21st clinic wo eti me kamfo de ma wo sefre wo mo 0244 915116 ana 0540311311 0540311311 sciatica expert sciatica paysetters sciatica commandant 21st clinic bra na yanya massage bi niam awunuro na nya kokoduro tenase nantse wo bra won chia na emma ni bi kranti mi hye he oni biem emma ni bi nso ntimi hye shoe da bia no ahye slippers adentia na nantini tutu no sciatica bra 21st clinic na yanya ho adwuma ma wo na wo benum aduro a beboa wo nso a say ya malaria say wonum oto say wo honam na tutu wo time herbal mixture duro no time herbal mixture duro no say wonum ebeboa wo ankasa eti brana time HH mixture and capsules no de say wo obi a wo dwonso a wo bre wo obi immune system aye mre wo pe general well-being and also time HH mixture and capsules Hajia special local foods ya som nemom mame fa Dr. Tafija number ne ma ne frɛ ne bra time herbal mixture wo pe duro no 0244417669 0244417669 Hajia special local food aduane papa fie se wo pe local food banku ene tilapia okro soup trozafi wache jollof fried rice konkonte apraprensa ene Hajia special ena metun safro sebra 8 am no bie ekosi 8:30 pm no okuram Promasido Yamvita wobana wamano exclusive breastfeeding na wanya bosumi nsia no aduane a wode bema no Nutrovi ewo mu no ekuta contain system essential vitamins and minerals as zinc iron and calcium mu no Yamvita no yewo rice yewo wheat yewo maize yewo wheat ena ni nyina wo ho eti taste no ma oba no ebi mu kra ye molikoko no mo de afra bosa kona wa ye tokom kama Promasido Yamvita ene ye kamfo de ma wo benum nsu akasa natural mineral water nsu no abodu nsu wo ye wedding wo ye yie open bottled water sachet dispensers ni nyina eye kasa natural mineral water no pa obechichi usia Pepsodent cavity fighter and toothpaste ene ye kamfo de ma wo Pepsodent cavity fighter wo de chichi usia na enuane ene esichire ne nkyene na o matrap o sindo domuni ade no na yi ni nyina afi ho Pepsodent cavity fighter wo profluoride malco calcium ingredients ye adwuma it is a wo per 175 big family pack no 120 gram ejakwa pack 65 gram cavity ne wo mu no ebehwe na kaka plague ni ade no na yi ni nyina edia free ho Pepsodent cavity fighter toothpaste eno na wo hia no anopai etiefo ye be ma ho kwa mama bam 0260 196064
and 0260196065 0260196064 and 0260196065. Now, your teacher could tap in Facebook Live, and what the Ambassador Dr. Umia has been ordained by the Holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Your destiny has been sealed in heaven, and the angels are praising the Almighty Yahweh because of your victory. Number 3, wow, it's done deal. Greetings to Honorable Eric Nana Ajimai Prempe, MP for Ano North, Chairman Odineho Kwekua Pia Koka, JFK, and Urua Owusu Bempa, in Shayes constituency Chairman Hopeful, way for teacher Kujo Tepa, and in a susu. Yama etie from Remna, and ye and Kwan ye Chia Junior ye, one so Chewa Junior ye ha, and yes, Sompa 106.5 FM. Ghana today, Ebre, and Edwin. Hello. Maybe I try frozen. Maybe I try Yanshana. Hello. Sompa FM. Maybe I try to make a. Wakasana wa form kakranti. Ma Yanshana Yanyan ye mau. Na menti. Ejani munka kama hello ejani mo meba ma me ntutu ne ma bi na me nsan enya wo kama sede be ya metimi ene wo akasa na bibia be koyie kama me behema ye na okay. Hello, Janimo. Metunka. Eja yanko. Eja wudi wunim meba ejina so mame etie for yen ba na yenhwe na yenya kwan na etimi eja line no ai enti yenhwe na me ne eja ni mu enkasa. Okay, hello eja. I don't know me more kwaba o. Nyamia dum boko. Aha, fedia emuye yenko. Yo, Ba o je no vetu o ko temo na mentira ikane na classe ma kan campo so ko ko ma pa branti mo ni ko ko rambo tu no ko ti ma yete no pa branti na era ka da ya ma yete na pa pa wa kama o e sha mo ta na ya mi kan ina e blada no e na bi ko pa na e ho de pa Sompa FM ya ko pa ko ni ni di o ko ti na o dia ko pa e MCD de press ya betan abia kia ko weka ko kama ya ko kama na abano kesi baro ke yo ma ye no so a ya di aba so ye ko ye ni mo a bien kan dem pa bi ya to aba e bi ama na o to bi na be president ya ma ya pe ni ya be check the power e ko ke na mu ti ke be the power. Ajani momate meda sem senro nku nimdie ne die obi ani je hello Edo bemena Edo what you say me hu ye pa na nso e anya bi de wa na so ki aka o de no peni aka me mampani anopa nso me so me ye no Sompa nti wo se tight ne a me mfa mro enti mamate ye nti
me for a police, I mean, she are not Africa. My age, I shall be in the South Africa and the Pacific as well. That's for my about by better 70 gentlemen, Mamas. They took me a fast. This is my Ghana. In Nicolas, I don't know to come. You never saw for papa. It's 2 years. You sure to say, every woman that I'm saying, the million year media, it's a poor thing. Not proper mind. Actually, Akosua, and then you put your letting you the incidents quiet. The Bonapasu. You will never and be national executive. The best of and see anything no more for you don't know much. I'm constituency chairman. Sompa FM. No constituency executive. The best friend, that's where executives say, among women, that's what you also want to get for time. I'm afraid. Let me say, gender minister. Yeah, you did them. That's your disability fund. That's right. So, who buy it? Mate Bemen now been soon to us here dance 0260 19606 0260 19606 hello. Hi ma, alabanya mi asunje enka so Bemen na wo free we well me na amwako aboaje a na say test boy ewo ayinsuano ko ai na amwako aboaje a wa fa maboaje aka ne din hu nti asu boy sompa yenkwai international organizer EUA and an acclaim. Let me check international chairman EUA on our watch a jackal. Remember, the best threat and Japan. You don't know the McKinnon paying for say. The mayor, let's vote the Muslim say, what you do 10 months at Jomokaino. I can remember, let's vote a casta over the Muslim. Our prequel. You had to work almost them. In the class after Organa Hat, and yet I did more man. Because the next day, 10 months, me, the kind, no one in the demonstration, not all Casta. That's a new people for that one clear to move to consider the DR. That is another pound because the commodino of Fuka, a quatua. Then to the fire, what time of the moon can kind. No, there was a chanage out the Akosua many more. Who took a the answer of the German. The rest own clear network for car, for the one you got 10 months. You own jump car. No, you can't function because one car, almost high for car. Eventually, because I remember my trouble. Now, put this jump car, almost jump, a jump, allowance, a jump, the allowance, no more, and get it the payment allowance. No jump car, no, you talk off of no other than I'm saying. I fully and I find it a kind of to go and see him. I cannot want to end easy to pay for a minute to go and say to organize it to the entire. Because some could say, national organizer, you don't be a me, and a banker. Will show me the only I'm saying is the money. Oh, you're going to get first use to join them, and you would get to us. So, Mate Medan Senya Menson Town High Sompa 106.5 FM Accra 026019 6064 and 0260 19606 hello. 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 Me patcho frozen half free. Yes, me patcho me tun kapa. You the Johnson FM from Oti region. Johnson Oti region. Yeah, Johnson yenkwa. Ye tie wadwen kire. Patcho I think this wo kwanta roba ye na Adwoa anko. And I say you won't say me to one just for actually the fourth Adela Fontim. Mandano soja foko omsikefu. Omukwe no mako shiti boy bi oya jude abro koni. Ewo ni dem omsikefu akire na omo amna wa jona koni dem no ma panti. Essence tena sompa de ekoba piano e be sa ben de bambo fonu kwa and so much of my new to actually for no council. Yes, some say Bambo Fons or more concern. And my report will be by almost better Mundi in my test of some pay quite cheap. As soon as we make a chinko no marco, the get a report. I want no one customer to Malcolm to Miss Sam.
Yenso yeda se de waka no yebeye ho adwuma yeda se pi. Hello. Good morning. Good morning. Me pa che fro se na free. What am meeting here where Sompa Kwashima? Sompa Kwashima yebo ayengwai. Okay, what am that say? Nya person bisa NDC aban say. Mo say nurses for the test pa mu bia mo ene o mo agasa me ko for ministers e yenti o mo. Ebi bia ban ye say ebi to ho mo a ama mo ni dia ti mo mutumi dia analysis for teachers for ka. Na o kan say me ne why for so mo ba say me ka send this for ne form o mo pa mo an form so mo ti ti o mo ka. It and some back account say I say be am ye 20 mo mutumi dia o ye for so ka na. Omka actually an and thousand because 10 months ni obi nye juma 13 good months na say 10 months won mbia ne ka na so abanda da na ye say bi waiting on mutumi omka o ka sa me me tiase no oni parwa ye juma in scan na mo de common fan ni ade na mo de common district no mo fan ye project o mi di size kan ko then na teacher ni ono wa try ade wa try ade a be service next ni wa put mo pinki ane ka na mo de mama of what letter at the home of social media so not minister Becca Anglican amnesty. In your man of Omoya no Munda, what is sports fan, but what you got a home of work as social media, some of the sports fan ever. It don't be Canagana one sports fan ever. It is as kind of drama. So photographs and any people are Bema, I'm going to say, oh, minister of information, medase. Menso medase 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Mami, me patro froze and I'm free. Good morning. Good. Ayo nana ma danso man sompa. Nana so ho ye de. Nyame adom boko. Ye tie wadwene for mine ho. Yedase. I'm a very dear. Very because they said that the Mamusa will be a doctor, Papa. Hadia Safia Muhammad. Hadia, why you did that and you're 12 or so. The pastor, and as for us, some of the Kakaka. I was a nurse for me, teacher for me. I was so hard to say the clear in my own walk. What I tell you, I'm say. And the personal, not that is teacher. I would tell them what I hear against you. Say, what was it to a while? I think, general. I had here, there's a teacher for my picture or so. Shut the whole patch. The whole man of all package will be your mentioning. What I pray again, and then this jam, no, the Kono. What we are also Jomoka. Now, Mate Obapa medase memfa di otwa to okra. Hello. Hello, Akosua Apam Dada. Metu nkapa be mena. Wow, what is it? What couple? Live from Kantamanto Market, Accra. Ai, mate be mena say weekend bibia ko yie de. Oh, na go problem. Mate. Did na hashi akwa na go buy adom. Echen bransa na kantam ene yegisi ebai ye beba kantamanto aye fe die yenso ye beba be me na kwatin ye ntie o yes 24 hour economy and I think the zoom in team the woman ya brokra yo papa we go anymore about campaign something over woman organizer was fat what check the company national chairman was fat branch shampoo you go put me so number 2 too sure too talent that one echo papa you must want to tell me say there is the president papa president Muhammad the chairman this can say that I galambe all you don't to attend my no them job for it
mate yensu ye da se pa em se de besi ha enti Adwoa ne apam mosem etwa to amode ma tiefo brede Ghana Today eba ewieye na nyame adoma ya san to so ochina ya bebobom ya ma omanfo ahu de ekoso mo nso akye omadwene e de afa mo no sem masetene mo mpomtuo na obi send me message say ya na boat no mo de fa Voter Lake ni ya no e overloaded nipa ne doso imagine say boat ye frito ye si nipa 15 na ewu eti nipa so na ewu ene ese bi nso survive nti say na ewom na boat nso fa sen boat nso fa sen nti nipa dudu egum and say no so ka won nti na de na basa nipa ni wusa say ni nipa ne nko niema ka ho niema nso do fa niema Adwoa was me twa to apam fa ne de emre yo ena kwakwaye Adwoa da die motivation no cry enough for us enti na ade biara ewo wabrabo mu a enye nyame na abedua no sorry na tutu sorry na tutu ne simple kra tutu ne simple kra men tina homa ade ne mefifi emedi unya akosi wa fede ne wanyini ne onu mo abedi uso afi wa ye mobo nyame amo onyame obo esi emedi na body nyina so eti ne kwanse bibi di uso wo mom ne sese wudi so eti se we are very sensitive to people's opinion ye hu adwuma kopem se wo bedi so because who chumu tan nipa be kire na adwene ebi de be papa ebi de enya papa it is a deal so the another be ma usuma we depressed we used to be there maybe etwamu obi anka ebi anu are depressed but you need to live above it wouldn't say we are under come above okay come up who say okache John say come up Peter brasro eti apam fa de ma ye ne enko asam no na maka ni nyina no enti wo fom a brasro na mum ahini me bosom mu ne ye ye tro no ka say ye mum no behini yen enti say wo de ani mie ya Akosua na bom enya bom ye ti say we don't know all Bible Akosua na bom judge we ni paboni ni kura ji we di masem man anti nya me ti mo den say de yen kura Akosua bom ko be ba onu so ni ti mu nye den o ye kind and wise and a good God. Me ba je edam wonse. Etiefo ha na ye de Ghana Today no esie Apam Dada na Adwoa Asare na mote ye nkan. Ye frem Akosua go abo betimi ye frem Akosua nshira. Me sorry su na safo kantanka be me na ho ofagya wo chen achim. O baba betrem na wo de tip of sports no aba. Wo wie ye no na ye the first service no Dr. Kofi Oduro prof na professor professor prophet Dr. Kofi Oduro ye di bini me dia bom oni sia ba ko pe. Ohu ade na sie so abechinem no de mpaibo sie obetimi ahwewanim se ya na nyame yi bibia akire na nyansam ketwa eti sia enso betena se omu wi a na afe ye de aka nyina to so system abomodwum kakra na afe premoto a ne de premtobre kase ebo no na ye de ye no so aba premtobre no wi na ye de mobrasam ye obi asem ye na for God and country na omu nso aba wi na hot bite wi na third service wi na afe sida beto so sida wi pe na evangelist Boatin na ono nso so ede de aka nyina aba beto so hope no de aba owie ya na so for so lonso at the last service no ato so koso tie Sompa 106.5 FM Accra. Mamenka bibi kakra fa makoma mu hene ho nkyerɛ wo. Ɔbɔ me ne mabusua ho ban. Media no hwɛ mabusua. Fi awon to aso so awon to aso so. Hwɛ, mamenka kyerɛ wo. Media mamesere da ne da. Media no kyerɛ papa. De tiri kwa sabe bia ye obi wɔ hɔ. Aba, emeya hyase bio. Nti bu ranom na mo kanfo mo saa. Oh, Debbie. Pepsodent 200 grams for no asem na ye kan yo. Eye kokoko. Pepsodent kokoko promo no nie. Eye Pepsodent kɛseɛ dada no a. Na ye de 25 grams aka ho. Jewo de na ba wo busua ho ban. Na hyɛ wo semu de. FDA aji guardian craft way. Na fa na moko. Ye ko ye train wo garden ni. Na me pray ne. Mama javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama enye plate o, eye discus. Ye training every say ye best ye inkunim difo. Mo asem say ansa na mo bedi inkunim no. Mo hia hodin bebre. Say ye chocolate taste ni tun chen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E bon kunim difo. Mama, yeah, that's it. Me mo freya pomudi hu hear me. Twisco, power your dreams. FDA aji edwedie nkrato yato. Okay, anapa so yatena se. Ye da wudem nsam ena eto so Asare kopem se no wotwe bebo ena yatena se da wudem nsam eba nsam pi eno the blasters of Ghana.
Yani Comoros World Cup qualifiers last run of matches na no a Wakra Sports Division asem ketra kwa de munsem eba na so matches na wudo na bi ebetimi atiato de munsem eba ena no pe ne small free pin no pe aboa no de munsem eba abadan na T4 o dwuma de nsum dwuma for ba center Dr. Time that's one of our can be and a dog with them 7 eba. The Tennessee Arabia to son for Nichimu, oh, Midima Faba Center. Now, Dr. Time that's so and Fabre and to Yara and Sunu to say and for a mount. Yet, a crown crancy will poke your Samara as Santamantum, so walk out Grenada by school and ID and Shannon 0244774282. Now, Midima Faba Center and Penny for annual Sakasam Rawatana pay almost so at 18 Tico, now to Papa Panon. Now, I quack Jibinano pronounce waiting at their do Juma and Timo. Muton so minu amamo muton so enso e kwa me pacho me kan foka samindra wota ene di amamo ene anopenti munko na munko nkwa jibi na muso mfa piska emfa ngumbutum muton so obi akeke so ho ene ntina no pe me kan foka samindra wota enso so etimi e di amao no 0206 0206469430 number 4 enso enyo so multiple quest enso etaichi ene anope ne da gudemu nsem no jade eba entino wonso so no framo ewa homa 0243178910 na omajo so bell beverages anope wamonso so ekan ho bi ene da gudemu nsem no ede eba ye na akofa berakwa enso etim ede aba yensu a ewa dwaman so a na se ede papa so ho nti so anope kwajibi ye na akofa 7 star ede aba bell cooler enu achine belmont ye na ede be squeeze mu nyina no enso etata chire nchana ponso no ba bi atimi kan firi bia no ko na ekwa jode na fadu djuma na no pay yana se de no enye kama emfa no mu abo afa no pay o maso asene de agudemu 7 no e de airban na minim se runs for the winner World Cup qualifiers no results no enso e de ma me amede atum tu de hwem aha me de atum sisi ye entina memo bobo so no amatisa eno so etimi ekoso no na yemfa musem emfa ema generative ena no pay ewo dwumadun so na me batwa no results no sei na esi ekoyeye na say Ghana ye group no de na eyade a ho no ma na say enya sem kutra kra after say eno na Ghana yasu etima tena fie na ya se Comoros e kaba kwa Comoros nso no entimi antinate se wonsem no na ano den after say edin kunum na se Mali enso etifia wono so na se ono so eya adwuma no kama wo chematima ye fense na so o me fense Madagascar etwa mo eka na mako enan a wo mo so no etimi eti eka no baako enso ntanu a ye se Zimbabwe enso tifia wansem ni je ekotwa na eka baako Chad etifia wo hyemienu ema Central African Republic enso so no etimi ehyemiensa Egypt ehye baako Guinea Bissau enso entimati Djibouti ehye baako ma Sierra Leone enso ebe hye ne 2 Burkina Faso 3 Ethiopia 1 na ise Ghana enso ne Comoros ende madika ke na matisa me pacho eba so no fa no to sma na menya no so ho adwuma na matis p enso 8 abaso awanya ise we World Cup qualifiers last run of matches no na je say Africa ye de na so na matisa odo p enso ebetimi abaso na me pacho na matisa ebeba so no sei na no so munsem no ebesi akwakoye henso ohonum na se ne ene se anwumre ya so hu group B match ba kon so betima ba so South Sudan ene Togo enso ene babo anu achi no Lesotho ene Zimbabwe game no ebato anu so ebetimi apa so group D match se baba so no se ne site na se Cameroon betina fie 4 pm on Angola enso ene babo Cape Verde ene Eswatini enso ebabo na Mauritius atena fie na oni na se Libya enso etim ade aba group H no Equatorial Guinea enso betina fie oni Liberia so game no enso ebaba sna sa Tom and Principe so atena fie na oni Malawi game no enso atima aba Tunisia ene Namibia enso ebeti apa no pedum sem ema generative for awo dwumade no so na enu a yanko Accra Sports Stadium ne yanko didi nkomo kakra wa Accra Sports enu a esanse na ehonum etime de papa na after the game yewura cat Edwin Simon Okraku na say feelings no na ewo so papa yen ticket kakra bi
8 years after Sana Nram Kurumdie Ghana, Yenswanya Tikita, Yako 2026 World Cup, Ebasu or Mexico, and watching US of A, and Canada, and Ghana, Yenswet and a Tikita, Yensuako Germanas, Yakobia, na FIFA President Gianni Infantino, and so and about Ghana, Abaso self qualification, Yensu Yetime Roma Yako World Cup for the 5th time, FIFA President. Congratulations to the Black Stars on reaching the FIFA World Cup for the 5th time in history. Your fans will bring color, style and passion to the greatest FIFA World Cup ever in 2026 in Canada, Mexico and the United States, and we expect your team will establish more global stars to follow in the footsteps of the famous team that made the quarterfinals of the tournament in South Africa in 2010. But for now, enjoy this special moment, and we cannot wait to see who the Black Stars will face when we have the final tournament draw on the 5th of December. See you all. It's where some FIFA President Gianni Infantino and soon as Enra and as a Black Stars and so on. Now after qualification, and opening in some one so Edia to Jana Pedum Sama Unity form a what Jumadino so Nayam corner for coaches after the game. Almost me Eddie Didin Coma, no real offense, Sifone Cousin on a head coach Edima, not to say when a Comoros now after the game no open it to ma, there's a Ghana or more Baba on us or more twice our class person no say I did a very difficult game and so their mom 6 points. And to play at home is a big advantage. We saw tonight what's mean to come to Accra and play. So unfortunately we play away most of the games. We have a lot of new players. We are building the team, but at the same time we are competitive. So I think that before this campaign, we never took no 1 point. We never win no one game. So is something great to start. I am sure in the future Comoros one day will be in the World Cup. But and Sama head coach Adama Comoros and so on. Attitude Jana Pedum Sam Emma Genetic for our Jumadin so now or say Ghana, you are very wonderful players. Or Chema Ghana. You are very good players, and so what cup I equate? What is a Ghana Modimono? A bit me, Akosua. Wonderful players, you have history, you have experience, you have everything. So I am sure you're going to make a great World Cup. And I think at the end, Ghana is the best team in the group because when you win, always you have right. So the others that they didn't qualify, they took the one that he won and go to the World Cup. He is happy and make party. This is football. Sompa FM. And Tanya some of your friends Stefano Casano, your manager, and I said coach Edmale said to Harry Tuja, na O2 Auto, and so Ekasaka crowd, Chima, gone games in Yano, 1 beer, and I want to keep beer for granted. Henry, I want to speak about something else before. Okay. So for me, I don't take it for granted that I'm still here, that I got the chance to prove somebody wrong. And I really want to use this time. It's going to take a little bit longer because I have to thank a lot of people. Because in the baddest days, they were there for me. Yes, Sama, coach Otwado, Adutuja, no Chema, Adwoa Asare Apam Ghana, lucky papa, I say, now we Comoros, no more than mono, that was soon to a Chema Kunimdiano, Ghana, Adwoa, in a lucky pa, Otuado. I think we had a good game. Sompa FM. And now we can maybe, for this little thing, we can use the word luck. The first 3-4 minutes, they had a good chance, but they didn't score. But in all, I think we controlled the game. They came like I expected, and they're very dangerous. I think everybody saw that, especially when they have counter-attacks, they're so really dangerous. But we managed well, we grew into the game, and the solid defense, but also good midfield. I think up front we could have done a little bit more to create more chances. But like I said, it's not an easy team.
It's a very small country, and I really have big respect for what they're doing, how they brought their football team together, how they are organized. Big respect also for the coach, really, really good coach. And but we did well. We controlled the game. And so after the game, now on you know, and now to chima qualification away. Then he had papa. For me personally, it's a big achievement. But for me, to be honest, I think more about us. So it's good for us, for everyone. Every Ghanaian, it's good for the players, not only for me. So this is the most important thing. It's not in bad time, but also not in good time. It's not about me, it's about us, and it's about the team. I'm happy for the players. Some players haven't been there. It's a good opportunity, and so I'm very, very happy for everyone. And so too, Nensam no, Tiano ya sama ko to tuado, ade tu jana pe dem sem ha ma agency for our Jumaden so na Ghana Premier League na otwe we matches out do na and so etim eba so mintim so wetim na results no e de amamia ne abobo so kakra kada ma yati for na fe ya page mu na Jumade akam and so etim aba beto aso na otwe we GPL and so etim eto aso week 5 no e ba cho so we na fixtures na results no e de amamia na ma abobo so anti anu matches eba so no say na esi ekwezonga apostle se shemieno mabaseke hori sason so no entimi anti samates ese 2 ama legon level 1 so no etimete ekanu ba ko no jikaola hese 1 brekum Chelsea and so etimeshe ba ko ho United and so eshemienu ama suodro all blast so no entimi anti Adwoa Stars etifie eshemienu ma bechem United and so etimete ekanu ba ko memenda na sane kotoko ni Nations FC obi amfabo Antonio Kwanta Midema Sporting Club and so etimeshe mienu na se onso de ba na pedum sem hema generative form ewo Jumade so na after the game yes a coach Abdul Karim Zito and so ekasaka kra omdra omusu enya against Nations FC no coach Karim Zito. It's very, very important, you know. Anytime I'm going to play a game before the African Cup, even from dreams, or the game before that game will be my plan of how to approach the FE. Yeah. So I saw, you know, we didn't give them space, we didn't give them time, so they were resulted in kicking high, and we sometimes even put the ball and we start to manage ourselves. And where sama coach Abdul Karim Zito has sort of tuja now I'm gonna switch my pitch no Dr. Kwame Sports Complex one on Sunday no and I said Saturday no I'm walking to team no. Well, the two teams we all did well. We all came with an attitude of wanting to win, but the unfortunate side of our story is the field wasn't conducive. Seriously, it wasn't conducive for us to exhibit the nice football we wanted to play. So we are both teams somehow resorted to long pass to the so that is what made the beauty of the game. Apart from that, I think when you go to play somebody's home and then you don't beat him, you come out unscattered. I think I'm okay. But we came here seriously to beat them. You saw how my boss were eagerly going for it to be able to. Yeah. Okay. Now 2 of you. It's a sama coach Abdul Karim Zito head to the Sam na dos na me admo tineba Jacob Jana de musem ede mama generative for na game back and so ebetimi abaso Accra Sports and as a folk any pando out of Florence and ebobo de bo fima bia no ye de musem ede be ma generative for nkwa ma ne kakra bi na ye rambo kitu na afi Jumade aka no and so metimi emeto aso na me no kasem say World Cup qualifiers na no a matches ni ebi eba so and so na bi 8 mato aso na matches am e ba so so no say na city not just Northern Ireland above Tinafie about no Sapon Simon Adrian and Money Germany and Ebo Slovakia and so Luxembourg game on Hanos Eba so new group A group B no about Slovenia has over Tinafie no Switzerland and so Etimabo Sweden and Kosovo and Ebo na Pedum some Air Unity for